Kani galong Sngi U Blei ula ai biang hangi. Ngala ban ong gumao David ag kitab Sam. Kani galong Sngi U Blei ula bo. Ngin le kemen bat ngin shat kemen hapo jongka. Ngatan man ai kawai ke jingkeren na gani gapor. Kabayadei bat kibrio. Kiba U Blei. Lyngba kaniga jinkren. Ngakwa ban ay minsim. Yagito kibrio. Kiba U Blei. Daka donot kaba shisha katkum ka Khot. Kaba kerpang ka jong Blei. Namar kawai kaba nga shem. Haka jing Blei. Kum kibrio kiba U Blei. Ngi shat ai ke jingkren ni ke babon. Ngi hikai ki brio baro ye ki jing junkie kum no bagin le. Dwai ki brio ki badana preng ke jingale jong ke jingem. Lakalong haganu ko liang ngi arap ngi ai men sim ke babon. Bat ki jingkren ki jing hikai barabor ki long bet nakamta ki brio. Bagin la banyang banyat seprang bat ban U try. Madan gani ke jingpen ki aga not jonga. Baba nga ai gani ke jingkren na gani ke Jaka. Nga kwangan ai men siya me gito ki brio. Kiba U Blei. Kiba de Sohthri ya ke jingkhot ke jong Blei. Bat kiba la le ya ki eki babaha. Naga mitaga hima ke jong try. Are kiba don pat minta aga Jaka ka ba Kiba kynduh shibon ki Jingduh jingkerman. Kiba kynduh shibon ki Jaka kiba mdan balaban Sohthri. Kiba kynduh shibon ki kiba kimla ban perkhat. Berkani kaya le ega jingim jongki. Kani ke kta ia ke rukom perkhat. Ke kta wat ega jingat ke kta ega jinglong mensiam. But mdan batip ia ke problem, ia ke struggle ke mamakikiyat. But dena ke terdaw nganget kani ke jingkeren jonga kabalang simple ke besuk. Kabangan shim nuksan na brio ke jong Blei haga Bible baro. Kanirap bafinyo ibiang. Baladaw Blei ula Khot. U Blei un Pyndonburom. Ngai kerteng ke jingkeren jonga menta ke Sngi. Ya kiba U Blei ula Khot. Ya kita un Pyndonburom. Ketaga de ke jingkeren kabang akwa ngan ai sepi agani ke por. Ngan puli nagani ke city ke jong Paul. Segi Nonglum ke lanang ke pra. Ngan puli nagani Khot ke ba arpu pra. Hadu ke Khot ke ba arpu kundai. Kong igini Ktien. Bat ngia tipru baki aka baro. Kia trailam. Ya kaban pinbaha ya kita ke ba U Blei. Ya kita kenya ke ba Khot kat bakum ke Jingduwai. Namari kita ki baula ito lepa, ya kita ki baula temu lepa, banlong ki besidur ken bagadur ke jong khon jong, baun yo along ubalakan kong apreng ki babuan ki para. Bat ya ki baula temu lepa, ya kita ula Khot ru. Bat ya ki baula Khot, ya kita ula pingsan ru. Bat ya ki baula pingsan, ya kita ula Pyndonburom ru. Kani gede Khot kabang akwa ngan sedang. Baladaw Blei ula da Khot yepi shega jing shigri. Baladaw Blei ula jit yepi naga yeng ke sem ula jit yepi naga jat ke khong ula jit yepi naga men ki para. Ula jit yepi naga riba ke jat ben rio. Bat ula Khot yepi shega jing shigri. Ngakwa agani ke por bafintip. Baladaw Blei ula Khot.
ke jing Khot kam day ke jing jet jang Gibril, ke jing Khot ke day ke jing jet jang Blei. But about Blei ula Khot ipi, udan ke jing kle ya ke jing jang fi. Walik klet ya kata, ai kata kan rung ke jing mut jang fi. Baladau Blei ula Khot shishay fi. Udan ke jing kle ya ke jing jang fi. Unum ino ifi apdek jang ke jing jagi be e. Unum kenria no na pi wat la ki briu ki kenria. Unum lendat na pi la ki wei ki lendat na pi. Unum yang persya ifi la ki wei ki yang persya ifi. Namaru Blei haba ula Khot. Un pendap ya kata ka baha sepang jang fi. Nagadaw na kaniga Jaka nga kwa nga na imen siya mipida kaniga jingkran. Bala da pipay mentaha ga Jaka kabapi snow bapimla baniya chakmat. Pipay ga Jaka kabagadan ka jingale haga jing shagri Blei. Dan gabi shem jing aga yoga kat. Dan gabi shem jing aga pang haga shitam. Dan gabi shem jing aga jing day bat ka kam balang kam peniyat niam peniyat rukam. But dan peng junkie ki dan jing what aga family life junkie. But nda bakini ki ban ja aga jingem. Ka ban kiai aga jing mut berkhat junkie. But ka penlong ifi bapin ong bangan syong no lani nganum tre syung nganiat chakmat. Mdan basngaw tho ifi mdan rubala aben aimen siem. Syang anong ifi agani kapar. Ngan sa penifi na ka Bible. Kumno kibriyo chong Blei kipay haga Jaka ka ba e. Hanay kumno kibriyo chong Blei ki yang jat nang ta banlong biang nakabantaw try. Nga kwa ngan hikay ifi agatala ni ngan yarap nang ni. Ban pinkan mao ifi yagan iga jing hikay. Bala na pi siyang manta hayang. Pi singap yagan iga jing kren janga. Nga ladway nga dakmi nanti. Baka niga jing kren janga kan lap pi aga Jaka ka ba pi siyang. Bala na pi doon naga Jaka ka ba pimsngaw tojo. Fida naga Jaka ka ba kutlat. Fida naga Jaka ka ba pimut ban give up ban kenno. Nga kwa babin singap yagan iga jing kren kabangan ay yagan iga par nakabanta jofi. Nga kren yagan imday satya bangalay bala khamla. Nga kren yagan imday satya bangaladay tau briu bakraw Nga yang nang ni daga jing singaw tho bagan jamin sim. Banga kwa palat bagi briu jong Blei gibaw Blei ula Khot. Bakin yang bet chakmat na magari ka jat benriu ka jing shakri ki minsim ki bakodor ka ri ka jingi kalang ki dan kam. Ya ki briu ki badan jing Khot bagin ya chakmat man shakri utray. Hoit nga kren bet ya gani ka Ktien. Nga ay katang ya gani ya ki baw Blei ula Khot. Ya ki taon Pyndonburom. Nakmi bahay lang ka jong ka jing shakri. Ladaw Blei uklem Khot ya ka tangam kren. Nama ladaw Blei uklem Khot. Pinpoy bet aga jing jingiaroh. Hare ladaw Blei Khot wat ladaw fi kynduh aga jing aga jingem. U Blei un prinksan fi. U Blei un Pyndonburom aga jingem jafi. Tingan yalam fi shaginuksa jong gibriu jong Blei aga Bible. Kabaning kong ngan peni yaga jing Khot ga jong Blei yo Abraham. Lapi puli na ka Bible, aga kitab Genesis kalanang ka ba kanar. U Abraham uyo aga jing Khot ka ba siya'y ba na Blei. Lapi puli kalanang ka ba kanar ka Khot, ibaning ko ang utray ulaong hawa Abraham. Kilit na mamahin na lagari na lagikur na gayong kupadya me, siya katagari kabangan sa panihame. But pinapuli di Khot basaw ang kumtaw Abraham ulalit no kumbaw try ulala krenho. Uniw briu usngaw to iga jing Khot jong Blei. Umi no nalaga jong gari nagakur nagajat nagayeng sam. Ulit siya gari ka ba u Blei un sa paniho. But Abraham udan ka jing Khot ka ba kirpang na Blei.
Kaba U Blei ula dep yo ilu pabon sedan ke ike ke bekrau ke pateng jong u kandai ke Pyndonburom. Enrai uni ubriu ndau yad. Kaba ningkong uye kynduh ye nem sneo. Kabar uye kynduh ye ke jinglinki. Aga tengah ke jong u ke sarak u klem yo khon. Kabalai uye kynduh problem barulat. Uhabanya let ma balsim sadam. En pelait yo lat. Baga Bible ka ong ini Ktien. Lalu puli na Ktien ke jong try. Nda bau Abraham ula ya chakmat. Singap ngan puli ia gani Ktien ke jong Blei. Agani ke par. Lalu pin puli na ke kitab Genesis. Kalanang ka ba arpo. Ngakwa finyo igani ke jing Khot ke jong Blei yo Abraham. O Abraham ula let no nang ta shagari shathi bat ula shong sa hapdeng Kadesh bat shore bat ula shong bat sa Hagerar. Baru Abraham ula ong siya panggil Sarah ke tengah jong u kalong ke para jong ha. Tiwa Abimelech usim Gerar ula pa ba ula shimno ke Sarah. Figani ke regi jing ke ba Abraham ula sham. Udan ke tengah jong u ke Sarah ke ba Babriel. Mapinda puli na ke Bible. Nongpoh yang ni Gerar. Sihim dong ke Gerar berkaitan dengan Abimelech. Ukeliu Abraham, baru Abraham udah naga problem ke bekrau. Nama ladau noong ke tengah ke jauh Abraham ulah ban siapa ni? Nama bau Abimelech unshim de bar. Baru Abraham uang ialah ke tengah ke jauh ke para bat. Ndah bala keliu bat ke Sarah. Kiong kumta kumbaong Abraham kadai ke para. Ngayo iyang ni ngan keren kendiat dia kene. Hindayat baru Blei. Nda fi im ke jing im ke babet ban Ktien U Blei. Fini kynduh sibon ki eki be aga jing im ki beteng teng. Kadan ke par ke bakumba wa Abraham u ye kynduh hangne. Ka palat ye ke jing im jauh nda baga threaten ye ke jing im. Ye ke daga jingiaroh. Baru tip ye ke jinglong tu ki siya maga tu ke par. Banda ki itanat ye ke nono ke brio ki peniap no yu tu brio. Bagi sim daga bar. Bat kumu brio dan ke jingbam shengan yang ta. Kumu brio dan ke jing telat hang ta. Kumu brio dan ke jing khat udan ke jing duna hang ta. Umban siya man ong ye kene namar ka Sarah kadai ke khon jong kupa jong ua ke jing shishala de keren bah hagene ke Bible. Padai na kita daw wanra na kita Nonglim man ong ba ke Sarah kadai ke para andre udai kadai ke tengah ke jauh. Bat ke jaya shisha kumbau tiang kum tak jayu. Bat pipuli na ke Bible. Wa Abimelech usim shisha ke Sarah. Baru Abraham udu sipari ke Sarah. Fi kumu beriu dan ke jing telat ke bekrawang ni. Ngam kwangan keren benyu Abraham ni. Mdai setia bau tak bau ya jaga ni ke jinglang. Andre da pipuli udan ke pressure ke bejor. Kena ke jingiaroh ke besyirkai ke bamdan belaban Sohthri. Baru Abraham ye kynduh ke Jingduh no ke Sarah shipar. Sim Gerar wa Abimelech wanu shim no ika. Laingu U Blei ba wa Abimelech umpat dan Jingiaroh ke Sarah. Nama U Blei ukang kita. Mapinda puli na ke Bible nga sngotanat ba ye gani ngan wanra ye ke jingkran. Ba ye ki brio ki ba U Blei ula Khot. U Blei unom syaf Hindu ke iru haga jingim. Wala na fidan jing telat U Blei Sohthri ye ki brio ki badan jing Khot. Pet ke Bible ke ongum ne.
Ngan puli yang ni kepan ke Khot baar. Baru Abraham ulang sepang ke Sarah. Ketengah jeng ugalang ke para jengah. Dia Abimelek usim Gerar ula pak bola Shimno ya ke Sarah. Ngakwa finyo iya gani ke jing ya gani ke lenong ya gani ke Khot. Kaya ke beja pedeng jong U Blei. Ndah ba ke Jaka ba ya ke beriu jong Blei. Longkum no baru Blei. Pet ngan puli na ke Bible. Anakum tau Blei ulawan hawa Abimelek ke jing pos ni umenmit. Baulang hawa kami men sayap nama kita ke beriu ke pemelashim. Kalau ke tengah ke jong beriu. U Blei u klem ai tia yo Abimelek. Hadir bau kini ya ke Sarah na ke jingim ke jong Abraham. U Blei u pau hawa Abimelek ke jing pos ni umenmit. Wang ya gini ke Ktien ngada sengau tenat ini ke Ktien bau Blei wang. Hai kami men yap bet. Namar kita ke beriu ya ke pemelashim. Nabakalong ke tengah ngan bu mengakum ni. Nabakalong ke tengah jong Sohthri jong ubakalan de Khot di ngadan ke jingkyrkhu ya ke yang jong. Abimelek u ya sait baru Blei wang ala kli. Bawang ke para. Ane de pipuli ya gini ke par. U Blei wang ke Khot benriu wang anakum tahu Blei wang u ke jing pas niu. Sisa ngarung ngetip aga jing skol ke danut cuma melale igini ngarung ala khangno eme ke ban lepa persyaika nama kata ngam cuma sya eme ban kitaika skapa mau ang mentati tu da aino pat ke tengah tau beriu na ba ulang nong tu lepa bat ba unio duai na ke Bynta jome bat bemenyo im andela da mem da aino pat ka tutip ba mame sisa meniap no mame bat baro kibadei ki jong me. Vi kani kadega ba hikai yang bawat aga jing tulat ke jong u Abraham. Ndah bau du no ya ke Sarah hau Abimelek. U Blei u klem ong yo Abraham balai metok. Lani balai mem yang bet ban ong kadega tengah ke jame. Balai melen. U Blei u lek penban shaw Abimelek. Ukuran de Ktien ke ba u beringamu Blei yo Abimelek ba un peniap yo namar ba ukta ia ke tengah ke jong u Abraham fi napi puli yang ni u Blei ulit pau biang ke Khot benriu hawa Abimelek udah ada ke hukum bau deban penpai mardor bau deban pano lem kum ta kanwan ke jingiap ke yeng jauh Mdai tang yun raya barok ibadai ki jauh. Fi nganum kran jerong ni kene ke point raya ngasyukwa bangan wanra. Bakan ay men seme fi. Bakum ki beriu jauh Blei ngidan jing telat. Wat langia cekmat man syagri. Ngidan ki eki bangi kum bakla ke jingim. Bat ngayo i hangne bau Blei. Ndah bau yo i Abraham bau le ke bamdai. Penban ngayo ibo Blei mdei setiabu ya syayu Abraham. Handrayu Blei nama bau don ke jingkhat. Yo Abraham. Syayu Abraham bau ndu ayay. Uyang na kamentaw Abraham. Baru Abraham uyo biang ke Sarah. Nakwang anong ifiyag ni kapar kan mau Blei udan na galiang. Jong kibriyo. Kiba syakuriyo try. Lalamdan manuru bayang bat pi pedang jogi jing bakla bara pedang jogi jing giba pi kynduh walit klat ladana Abimelek ag jing jofi giba mut ban kini no iki na jing jofi wat klat bau Blei unyang bat pi unum ag jing jofi namari kita kibau Blei ula Khot ya kita un pengsan bat kita un Pyndonburom. Ada dana perang jauh yang ni pisang, pisngap begini ke jingkren jangan pisakri utrai, pidan ke jingkhat, ada kita ke jing giba pi kynduh, bat pi kum bakla, ngakwa finiang jat namaru Blei, unum sange no ia kaban peniang pat pi,
Uniyang nakabenta jongfi. Unum sya findo yai. Un pelong fi bapinyo biang. Ia ke yeng ke sem ke Pyndonburom. Bapinyo biang. Ia ke jing shakri ke badap de ke bor jong blei. Bapinyo biang. Ia ke jing temu bat ia ke jing khot ke jong try bapin pendap. Aga jingem. Kapuli ke ni ngayo mensim. Napet ia ke jing khot ke jong blei o Moses. Vi puli o Moses ke lanang ke balai kitab Exodus. O Moses udah yo ia jing khot ke bakirpang no blei. Baru blei udah ai ui gini ke assignment gini ke jing pa. Ke kinja commission ke bakrau. Bau net pelait ia ke kon Israel ke jing lam rau hai Egypt. Baru blei udah say unu briu dan ke jing khot. Udah pendam yo paro. Udah la ia ke penkat ia ke dunia besau. Dan ke jingat ke jong au blei. Ulala balik shibon ki ba ulayalam bak ia ki kon Israel ula pelat merau ia ki. And then the people in ke kitab jingken. Sngap ngan pulin ke kitab jingken ke lanang ke bakat way. Nda ba ki kon Israel ki le persha yo blei bat yo Moses. Nda bagi kon Israel ar million ki knyum yo. Yaga bam gedi, yaga jingbam biang. Nda bagi jing knyum jong ki babuat ke jur palat. Nda ba ar million tam ki breu ki sedang ya ke ban yam ban lenyar ban kren persya ya ke leadership. O Moses udah tang breu. Udan ke jing khot. Udan ke jing temu ke bakrau ke bleu la boyo. Rei walet klet. Kumu briu udan ke jing baklah ke jing. Ngan puli fi nang ni ke kitab jing kengel nang ke bakat way. Ke dekat ke basipau teter. O Moses ulayo sngau ye ke briu begide yam lagi kur baro. Way po way brio la jang jingkang ying jan be jingbitar try kala melep shikat day. O Moses ru la sngosi o Moses ula ang try ula ang how try balay ba melapin jinjar la shakri balay ru bangam shimla sham ga jing isnay khmat jame ba melabo ga jingkit jang ni brio baro halor janga long mga bala puni ni brio baro long mga bala pin kai ki ba ma ang ba kan top ki la shadem ko pa ri khon kan top ye khnong ibadang bun shaga tagari ga ba melakular daga jing smai ki pa jang ki nang no mga nganyo do ban ai ni brio baro namal ki yam hanga gi dong to ai do yang iban bam marwe ngam laban ba igini brio baro nabag kham kya yanga telada mele bat nga kumne la ngal sham ye ka jing isnay khmat jame ngakerpat to shupniap no yanga banganom yo ye ka jing jar jonga fio hangne nda habaki ar million tam ki brio ki nyum yo Moses. Bat kipaan niya ke ba umla setiada ke jingmut brio. Bau niya syamil ke jingdan kam. O Moses upay aga Jaka ke babakla. Kan wan ra igaway ke Ktien niya. Kabang akwabin ngaba. Wajuklet kadan ke pressure ke jingban kia. Aga jinglong nong ilam. Bargapin bakla. Yagi brio jong blei. Haga jingday jong Kiba U Blei. Kapin bakla yagi rukom nget yagi rukom Jowai. Mat fi puli gini Khot hangne. Fi sngo ngala puli. Bau Moses. Ukuran ke Ktien U Blei. Udan aga Jaka gaba klumar gaba du jingkermentam. Wat lada udan ke jingkhat gaba kraw. Hari udan aga jingiasyllok gaba jur.
But Khot uong yo Blei. Ladamele bat nga kumne. Ladang Hashem ke jing Sngi khmat chame. Shupani up no yanga. Pitip ke iga bawan ni le yu. Pikir bai gane. Pitip ke iga bawan ni le yu. Kade ke mensim jang ke jingiaroh. Kani ke spirit of death. Kabayalam ya Gibril siya jing piniap yaladi. Katrekam ha Gibril kibalang frustrated. Kiba klumar, kiba du jingkermen, kiba jinjar. Kat Moses. Brio balayo iya ki miracle kiba kraw. Kiba Blei le. Red na udan nila dia ke Jaka ke be. Upay siya ke Jaka ke ba ukwa ban yap no. Yo dan na piyang jok fifi hap. Haga ba kum katag ke Jinglong. Ngakwa ba pinkindit ben rio. Namaru Blei u iya jipi. Udan ke jutang bat pi. Unum lendet na pi. Unum pet no na pi. Dalay ledo. Blei wang yung Moses. Jet nyopot ngot ki way pat ki rang ba. Ki ba Pyndonburom lagi tribe jong ka jai bir Israel. Ang pendap aki daw mensiam mo bangan shim na me. Bangan pendap aki bakini yang lang. Nasngot nat igni ba Blei uklempe no yung Moses. Uklemang Moses me kwa ba men yap no. Te baba me yap ngan jit di kiwe na mangam ju kerdu brio. U Blei umlong gumbalong ki brio. U Blei u ai ki linti o Moses uang jit nyop hongot ki we pat ki temen basan jong ki Israel. Mapi puli na Ktien ke jong Blei uang ikini ki Ktien. Kini yang lambat me. Udah Blei was Sohthri yung Moses. Sohthri yung pressure utip ba Moses wala daw doon ka jingkyrkhu. Udah tang bri, udah tang ka kynduh, udah tang ka daw berta. Wala iklat yung kata. Pigi ba ngap yung hayeng sem lapidan ginong yalam. Kiba yang hayeng sem. Pigi ba ngap yung jingiaseng. Fidan ginong yalam yung jingiaseng. Das ngap ay ginong mga kren. Nama ka jingiaroh ka syaiwan. Siya kibriyo kibadan ka jingkyrkhu ka jong Blei. Bat nda bagi pay ka Jaka ka bagi bakla. Wala imot ba Blei uklet no iki u no iki u nyat no iki sirot. U be no iki naga ministry am. U Blei udan ka lenti. Klem iyo Abraham. U klem iyo Moses. U peniyang padio. Ngan penivi sa kaway ka ni kapar. Ka jingkyrkhu ka jong Blei yo way brio bakraw. Baru tahu de yo Elijah. Nganum pulilot yo Elijah Andre u Blei la Khot yo. Kumu prophet u bakraw. U bala im magani ka pertay ban kiw im sebeneng. Klemal iga jingiaroh kum kiwe pagi para brio. Uni brio de bakraw adu kata ulala ban penihar ding na beneng nga Jingduwai. Kabaar daga Jingduwai ulala iya kaban penihar slapro. Ula job iya kinong itu lepa jong Blei bal daga Jingduwai. Ulala iya kawai kakam ka bakraw Magkataka day ban penpai iya kikon Israel. Siya ka jing syakri Blei ka basisya. Balbakin bret no iya ki Blei tala naga jing imjong. Rewat lit klet, aka kitab kisiem ka beningkong, kalenang ka bakat kendai, hadian ka jingjap ka bakraw, hadian jong ka jing, mo ka jing, pendan kam ka jong Blei ka bakraw ilo brio. Kalenang ka bakat kendai ka Bible kong, ka Jezebel, ka Brengham, o Elijah,
Bakumbau peniap iginong itu lepas jangka. Harut jangka tu kawa kishan. Kejisabel keongan peniap kumju ime. Fi ndak kejingale kawan na ke spirit jangka Jezebel. Kani ke mensim Jezebel ke trai Paham entah. Pat ke betong. Yo Elijah. Mudur u Elijah ang ka Bible hagani ka Ktien hagad lenang ka bakhat kanday kita bisiem ka beningkong ka Khot ka Balai kong habaw la yo I ka tao la yang jay ula pet no na malaga jingim ula let sa ber siya ka baday ka Juda ula itno yalaw syakri hangta. But pipuli na ka Bible ula let sisngin nanti siya ka riklaw habula poyep ula syanga pa uding ratam ba ula duay nam tayo la di ba uniyap no. Nga kwa bapinyo iigane. O Moses ru kwa yapno, o Elijah ru kwa yapno. Hap deng jang ka jing kintiyo baga jipanan kam jo blei. Balay ba o Elijah o perkhat ba o niyapno. Fitep ka jing piniyap yaladi. Kajur kata-kata agari ka jingi. Kala palat kaniya po ka state Meghalaya hagari ka si Jaintia. Kajing simna ibriyo ila kajong kajing siteng par. Kala roy palat hagari ka ri kajing. Fita balay. Kadaw ka bakunsan gaday. Kanan gani ka Jezebel spirit ka balay. Kabatrayo Elijah. Ubriyo jong blay ubadan ka jingkhat ka bakraw. Ka jing septe ang gawan nila yaw ni ubriyo. But ka jing minsim jing sharem ka trikam hau Elijah. Upet shiklaw Beersheba. Pinlap gibriyo gibahap aga jingale jong gani ka jait minsim kim snutanat mensyang apren gibriyo kin pet shiklaw. Kakreni ka jaga ka bakinja. Kitan ginang ilam gibadana ka jaga ka bakinja tam magajingim. Kapamdan mano bas ngaw tro ikikilang so lonely kini ka bat marway tam. Pagkani ka mensim baman ka siya nyak ikibriyo jong blay. Siya ka Jaka ka ba marway tam. At nganit huy fi. Kani ka jait mensim ka tray. Dagani. Bau Elijah kwa baniyap na. Pait bahala na kawan kum kani ka jait mensim fi. What I like what she second row. Be ikan aga jingim. Shop ikan aga jing mo jiperkat. Namar kani ka jait mensim ka sniutan. Iga jing embryo ni sngi. Ubriyo badang siya keren si pangar pangdang irki. Tang si pangar pangula peniap ilade. Teng galang ka shock iya ka yeng sem. Kadaw kaday. Kadang kani ka jait mensim ka babetang. Bet baha pipuli na ka Bible. No duay mo niap uyotia. Maka jingyotia ang ni. Kadi ka jingyotia jong ka jing kuslay. Ka jing bankia jong ka jing jinjar. Uyotia. Banda uyotia ang ni ka Bible kong ngan puli ka Khot ka basan. Nakalanang ka bakhat kanday kong. Bat ulat tia ba ulayot tia po ding ratam. Masuntanat igani ka baong. Hakmi u angel try. Ula kta u bat ula ang u. Kijat dobam ba na ba ula kmi. Ladana jan ka kli jong kupu bala shet ngading bat siklang ka Bula bam ula di ula tia na pat u angel try ula wan sajisian ba ula kta ula ang. Kijat bam. Namal ka jinglet ka jingay eme. Te bula ki ula bam ula di ula ya ka bor ka jingbam sabo sngi bat saw mombiet hadu u horep ulum jong blay. Nga kwa bapinyo ikani. Bawat na daw Elijah upet. Ukwat naman niyap no.
Ori klet bo Blei uyo iyo Elijah. Haka Jaka klau apo Jowai Diengdoh. U Blei uyo iyo Elijah baru pada wangel man katayo. Wara iga jingbam na beneng iga jingdi iba na beneng baru pa bam yo. Wala daw Elijah wala dep bam utia biang. Hanay u Blei wang yo angel kersiw biang yo. Namaga jinglet kadang jingai. Ang ngakwa bagata Ktien kanyo aga donut jongno di jongno. Blei pim yang jod bam biang iga Ktien U Blei. Yang jod di biang ya ke jing pensle ke jong mensim ko. Ya ke wa im ke jong ke jingmane ke jong try. Yang jod ya chakmat. Namal ke jinglet jong pi kadang jingai. Pimpat dep ke jingiasyllok. Mlelei la da kawan ke jingale. Hanay la daw Blei ula Khot iga jingim jofi. Ladam dan bawan wat u Blei non wat. Ladam dan ba support ifi u Blei niyang bat pi. Bat undang ai fi iga ministry ka bakraw. Ngayo iga niga niga Ktien kabang snotenat palat. Ngim dan poaban kren u David u bakla shibon. Hanay Blei yang baru David. Banyalami u siya jingjab. Khot do ngan sipen fi stang kendiat minute. Wat aga testament ke betamai din bu Blei legit igi apostol. Fiyo i ula yalami ki. Nda ula yap aga ding fna ula mipat. Ula lit pawa ki kat tu kan ingot nrei kim sngot ho. Kapoi kapora ka bo Petra singkat berkiway nyongot kidan haga jinglet nanti jong ki mut ban sang eno ban shimbyang ka kambarim ban let byang si ka kamtong dokha kilet cheduriaw Tiberias haga lanang ka ba Ri-Bhoi jong Yanes ban POE ki mut iya ka ban imno kumutu ka jingem ka barim henry ka Bible ka krenshay bo Jisu uanwad dalade ule byang ka kamba wan ra iga jingbam ushat lupa iga dokha ukpu baru Khot iki u ai bam biang baru ai biang iga ministry how Petras baragi senran baro fi iga mga kuangan ong ifi da fi pa iga Jaka iga bagi jing egi nyat ifi kaya iga bapile ka klem lang kaya iga bapitmu ka klem pai lada fidan iga jing Khot yang biang sisisen ngan bu ni ke Ktien da mga ong yang judge ya chakmat shimbyang ke sti jong ke jingai rabyang ke white lam jong mensim walang ke Ktien U Blei unlong ringkat bat pi nio i o nio Blei ude bala ban shanya u bala Khot ifi ubala itro ipi na do besdang. Barabaw la Khot ipi ula jit. Barabaw la Khot ipi kat bakum ke jing tumu ke jaw. Unda pengsan ipi bat unda Pyndonburom ro. Yaine shakribat U Blei finyo i utray un ay biang ipi igi bakraw. Nganduwai. Kupada ke jing pensle bada ke jing ai ke jame nga kerpat ken try ye gini ke brio bara kiba snap bat kiba nang yai snap kiba dan kupa ke Jaka ke ba memela Khot iki harai minta gidan ke Jaka ke be ai begini ke Ktien kan lap iki ke bakan yarap iki kat tu kat ni bakin lap men yang biang bania chikmat nga be ia kena ke mensim Jezebel naga riga jingi. Ngetek ngekome kena ke suicidal spirit. Tek ini ke jait mensim jingiap ke bapeniap ila dia kan pet naga yang gesem naga riga ke jait penreo. Dwaya Blei menyerap ia kena ke brio ke bedan pengen ke jingile. Basisi sini kena yang jait kena ya cekmat. Mat ngeni o ibiang ia ke gospel onyalab. Hakini ke pertai. Ia Aisyah mega buram. Aga kertang ganau Jingiduwai. Amen bat. Amen. To Blei jingkyrkhu ipi
God bless you, man.